بۆ قسەکردن لەسەر فێستیڤاڵی هەنگوین و ترێ ڕاستەوخۆ لە پارێزگای دهۆک بەڕێز سەعەدوڵڵا ئەحمەد سەرپەرشتیاری فێستیڤاڵمان لەگەڵایە. کاک سەعەدوڵڵا سوپاس کاتی خۆت بە ئێمە بەخشی. با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم بۆ بە دیاریکراوی ئەم دوو بەرهەمە. زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز ڕاستی وەکو دیار ئەوە هەفدەمین فیستیڤاڵە تری و هەنگیڤینە ساڵانە سەر ئاستی پارێزگاها دهۆکێ تێتە ئەنجامدان و divê fîstevalê de 20 cûtiyarên tirî gel 22 hengevan ser astê parêzgeha Duhokê peşdarî vê fîstevalê de kerd û vane hemiya çendîn toxmê tirî û hengivînê xwe nemayiş kir. Bo zanîn nêzîkî 5 ta 6 toxmê tirî cor ev cor hatine nemayişkirin serenserî parêzgehê hemî qeza û nahiya piştgirî têda kir. Gel ew hengivînê ji deştê û heta gundê navçiyayê hemî ev ji wê hate nemayişkirin û gel berhemê hengivînî jî her wisa wekî me şerefê da Pendevaya, Şemaya, Xana Sermîraya gel û pel û ew amîrê kartînin mêjvan bû karê xwe rojane hemî ev jî hande nemayişkirin û ew pêşangehe ev delîveka here baş e bû cûtiyarê me bû hengevanê me berhemê xwe li wêrê nemayişkin û xelk bizanin که ما چند جور تری هنه ما چه برهم هیا اوه پشتوانیه که و پالپشتیه هر باشه بو برهم قماری دا او بازارگان و خلکش در و بزانت بیت پاش روز دا هفدیتنا و وقتی هفستال گلوان جوتی را بگیرد بو کرینا برهم وان و فرق نج بازار دیترد کردستان و در و یولاته. بله برای سەعەدوڵڵا ئەحمەد کاردانەوەی هاوڵاتیان و جوتیاران سەبارەت بە فێستیڤاڵەکە چۆن بوو بە شێوەیەکی گشتی؟ طبعا وكي احتمال واجد رابورت خدا ديتي يعني كربدان دنگه مازن و خاصة افصاله جمارك هر زور خلقي بشكل داري كده يعني ساعات يكي نيورو تا درنگاني شو خلق جوش و خروش يعني وكا زيده بشكل داري كده تاتن كيف خوش بون دیتنا وان برهمت هنده جان و جور و جور تری چه تری بن چه تنگوینی بن و هر وصا خلق آماده بود يعني قلت أبتر يكل أول كيفية مثلا فيوم بخو قلمت وان شتت وان پیدا کن و وجه دورت خود دیتر و گله که پرکا و فیستیوالیج ده هاد نیاسین و جوتیار دیتر دور دیتر چپریا شتلا چپریا قلما اتفاق الجل وان جوتیار گری دای پاشروج ده اوج وی برهم خو یوصای باش لبکن پرکا پاتر مکنا چه میوت خو تری آن وجهنا شتلاش دوره که بود دوره که دیتر و زیاده کرنا برهم خو. کاک سەعەدوڵڵا بە شێوەیەکی گشتی بەڕێوەچوونی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە تا چەند کاریگەری لەسەر هاندانی جوتیاران هەیە؟ بله بله اولا هاندانا که زور مزنا یک شماره مدوان فیستیوالا او هاندانا جوتیاری بکن یعنی وقت منافسه که نوبر جوتیار خود داده چه بد یعنی جوتیارش بر جوتیاری دی برهم خود سال بو سال باشتر و جوانتر و رکوبکتر لیکد هر وسا هفنیاسینه یعنی نوبر جوتیار خود چه بد او جوتیارت همی دوران الپارزگاه دو که یعنی اول دلیوه که هر باشه یعنی احتمال او دلیونینه 45 جوتیار الوری کدو ببینن اول وری همی دی کدو ببینن الوری ده آلوگوری بو وگوستن پیزانین و معلومات دل نوبروان ده بلاف بد هر وصل نوبروان و خلقه که دی او خلقه سردان واند که بەڵێ بەڕێز کاک سەعەدوڵڵا لە پلانتانە بۆ فێستیڤاڵی داهاتوو یاخود فێستیڤاڵەکانی تر جوتیارانی ناوچەکانی تری هەرێمی کوردستان پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان بانکێشتی فێستیڤاڵەکەی خۆتان بکەن کە هەڵبەت ئەبێتە هۆی ئەوەی ئاڵوگۆڕی ئەزمون بکرێت لە نێوان جوتیارانی هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی؟ بله بله آلوگوری پیزانین و معلومات يعني بريكا فون جورا فيستيفالا تشلبت وكي ما اشارات بده يعني هكا فيستيفالا نبن او دليفانين او جوتيرا يكونوا ببينن فقطنا معلومات هذا ريك رينمويه
ریکت شیرت کاریا چندنی یعنی اوه ایک که هر باشه یعنی خاصة دستگاه میدیایش گلک لبیر حاضر بون او دیوان نمایشه همیا بلاف کن سرانسری مثلا جهان دینا نمایش کردن و عالم دیزاند که ما چند برهم خمالی هیا و ما چند جوتیار هنه و آست برهم می چواه. بەڵێ بەڕێز سعدوڵڵا ئەحمەد حکوومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان تا چەند هاوکارتان بوون لە بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە؟ بله بله هلبت يعني وردا زور سپاسیا پارێزگار دهوکت کن يعني سالانه يعني دعمك هر زور بومت کرد و ویت امش بیرنکین رول اداره فامیلی مولا دهوک جه اوجه هر پشتوانه ما دائما و هفته ام وان فیستیوالاتین همی گاوا پالپشت و پشتوانه ما جوتیاره يعني بو هاندانا جوتیاره و هاریکاریا ما تتکرن که هم سال به فیستیوال فامیلی مولا دهوک انجام دهیم. کاک سعدوڵڵا بەنیاز نین لە فێستیڤاڵەکانی داهات و بەرهەمەکانی تریش بخەنە ڕوو یاخود نمایشیان بکەن یاخود بەس تەنها هەنجوین و ترێ بێت. بله بله بسیارکا جان يعني بوچی تریو هنگوین گلک ده بسیار کنه هکم بنصح کنه پارێزگاه دهوک يعني ام بيجين سالکا فقیا یا عراق همیه گلک بروبومی دیت هی نه بس تریو هنگوینه بس تري يعني بشباكي جشتي يعني بتر دهوك يا نافدارة حتى لوجو دهوك بلجي تريا أفات نشان هندي يكو جلك دهوك نافدارة برهم تري وهر وصل هنجفين دهوك يه كردستان بشباكي جشتي سالانة جلك جرب شكداريات مسابقات أو يا فيستيفال داكريج دربي ولاتي دولة عربية وكنداوي هنگوین کردستان و تایبەتی دهوک جهر هنگوین هر باشه و تا ریزت ایک دایهاتی سر آست جهان و ولاتن اوت خلیجی جه. بەڵێ کاک سعدوڵڵا چەند جۆری ترێ هەنجوین لە فێستیڤاڵەکەیان نمایش کرا؟ بله وکی مشورت در نزدیکی 5 تا 6 جور آن تخمت تری هاتن نمایش کردن. نه بس معبد نهایت احتمال نزدیکی 7-8 تخمت تری دهوک هنه. بس او تخمه او صنفه او تاتي نمایش کردن او 5-6 او بتر بازرگانی پیت تکرن و صنفه او صنفن او جورن او هر باش او بتر جوتیار فایده او مفاجد بینه. بله. و هنگوینجی هر وصا هنگوینجی وکی ما گویی چند جور هنگوینجی هاتن نمایش کردن هنگوین دشته یه چیایی مثلا او برهمت هنگوینجی همی هاتن نمایش کردن ویره. بەڵێ کاک سعدوڵڵا من دوا پرسیارت ئاراستاکەم بەشداربووانی فێستیڤاڵەکە خوازیار بوون کە شوێنەکە فراوانتر بووە بۆی بەرهەمەکانیان بە جوانی و بە ڕێکوپێشی فراوان نمایشی بکەن. پلانتان هەیە ئەم فێستیڤاڵە بۆ ساڵی داهاتوو وەکو شوێن فراوانتری بکەن؟ بله 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 پلان ده هایی ما يعني بري چند دکه و پشتی فیستیوال جم دائما هم دکون بین که ما هم چه بکین و سالانه جم ساکنه سلبیات و ایجابیات دو فیستیواله بس مشکله پیچه که بر نبونا جهی جه که گنجای چکو وکو هنزانن مانگینه گله گرمه دنیا گرمه نشن دروی مثلا بکین يعني پارک که جه که گشتی هک منیت ام سالت بد جه که يعني پتر برفره بد و پتر جوتیار مشارکه بکن ووصل يعني بتر روجه بنا روجه كني يعني دروج تاسي روجه بردوامي بد والبيرجه جوتيار برهمي خو يعني فروشه زدباري نمایش کردن بتا فروتن جل بره بتا بازار کردن جه ان شاء الله ما پلانامه بو سال دهات ان شاء الله. بەڵێ ئێمەش بە هیواین بەڕێز سعدوڵڵا ئەحمەد سەرپەرشتاری فێستیڤاڵی ترێ و هەنجوین لە دووەک سوپاس کە ڕاستەخۆ لەگەڵمان بوویت و سەرکەوتوو بن.